来关心国际新闻，香港机场发生航空事故，有记者为杜拜飞来香港的飞行机降落了后，煞冲出跑道，撞到地勤的车，这飞行机和车拢落落海，造成2个人死亡。同款是咧机场以外的消息是孟加拉达卡机场货运区导火，航班大乱6点钟，损失有10亿美金。 北雷海货机机头点伫岸边爆花，机尾伫海内，机头下弄床，机是凹长，机身微中断开，机尾干咧露出少少的部分。 香港警方指出，事故发生伫20透早4点左右，出大一班机是阿联酋航空编号EK9788波音747飞机，因为降落时阵飞机无法度马上冻停，偏离跑道了后落入北边的跑道外海。初步检判伫过程中，中一台地勤服务车弄入海内，差不多40岁查甫司机送医抢救，透早6点外死亡；差不多30岁查甫乘客当场死亡。飞机顶悬4机组人员无受伤，但是发生了后，机场 北平跑道暂时关起来，香港政府相关单位咧调查事故原因。另外，南亚孟加拉上大机场伫咧首都打卡的沙阿贾拉勒国际机场，货运航厦10日下晡2点向发生大火，乌烟呛甲天边。37个机场消防队甲空军马上去拍火，毋过火势伤过猛，机场外6点钟航班起降大乱。 国际快捷货物存放区严重烧毁，这所在化学药品仓库也着火。孟加拉是全球第2大服装生产国，纺织品甲服装产品差不多占出口业80%。孟加拉国际航空快捷协会表示，每一个货物拢投保，会做出赔偿，毋过进出口受到直接甲间接损失会超过10亿美金。 তো এটা তো আসলে আমাদের মাল তো ছিল অনেক পরিমাণ তো অনেক কিন্তু সব দিক দিয়ে হিসাব করলে তো আরো অনেক ক্ষতির পরিমাণ তো অনেক করে নাই যে এটা তাড়াতাড়ি এটা শেষ করি যেটা আমাদের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এটা কেউ নিজের থেকে কেউ দাবি দেয় নাই。 这是孟加拉一礼拜来第3场重大火灾事件，就是首都打卡一间4层楼服装厂甲隔壁化学仓库大火，16个工人死亡。16吉大港出口加工区一间8层楼的成衣工厂大火，好佳在无伤亡。公司新闻警员庆编辑。